الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله والرضا على أصحابه في آخر أيام معرضنا الدورة الثانية لمعرض كتاب التاريخ الجديدة 2040 تحت شعار جديدة رجال وتاريخ دورة الحاج محمود الصديقي. وفي المداخلة الختامية للسيدة الأستاذة حنان الركراكي التي سوف تقدم لنا كتابها ركراكة، وهو كتاب حديث الإصدار كتبته باللغة الفرنسية وقد ترجم باللغتين العربية والإنجليزية. أعطي الكلمة بعد الترحيب لاله حنان، أعطي الكلمة للأستاذ عبد العزيز أيت نصار. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة الآن لتجربة إبداعية للروائية المبدعة حنان الركراكي بلغة مولير، والموضوع تتناول رجال الركراكة السبعة. تتناول هؤلاء الرجال من حيث الانطلاق من لكس موغادور أي الصغيرة حاليا إلى مراحل كثيرة إلى حدود الوصول إلى مكة المكرمة حيث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كيفما كان الحال هؤلاء الرجال هم سبعة، أحدهم وأول من شيد أحدهم وهو السيد واسمي، ومن شيد أول ضريح على أول ولي صالح في المغرب هو سيدي شاكر. سيدي شاكر وليس سيدي شاكر، سيدي شاكر باللغة العربية وسيدي شاكر بالدارجة، سؤالتنا سيدي شاكر. إذن هم سبعة، أحدهم السيد واسمي ومن شيد أول ضريح على أول ولي صالح في المغرب هو سيدي شاكر. هؤلاء على كل حال برغم خلو كتب السير النبوية من ذكر هذه الرحلة، فإن الروائية حنان الركراكي قد آثرت أن تذكر هذه الرحلة بشكل يتأرجح بين التأريخ دون أن تدخل فيما يسمى بنسبية مطلقة، وأيضا الإبداع دون أن يكون التخيل جارحا أو جامحا في هذه التجربة. نحن الآن صمود، والكلمة للروائية حنان الركراكي، فلتتفضل مشكور. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء سيدنا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه الكرام الميامين. جزيل الشكر لمؤسسة شعيب السبيطي تكالي وللسيد احمد صديقي على هذه الالتفاتة، واود ان اعبر عن امتناني لهم بدعوتهم ومنهم فرصة لتقديم كتابي الركراكة هنا في معرض الكتاب الجديد. شكرا جزيلا. لقد من الله علي بأن ألهمني أن اجتهدت بحث عن قصة السادة الركراكة التي هي في الحقيقة قصة مؤسسة للضمير المغربي منذ نشأته في نور الإسلام، وجعلت منها رواية أدبية تعين الكبير والصغير على التعرف على هذا الشأن العظيم في تاريخنا المجيد. فالحكاية في ثقافتنا جند من جنود الله،
وقد استعملها الكبار المشايخ والحكماء والمسلمين وغيرهم لتبليغ رسالتهم. وخير دليل على ما أقول أن مثل هذه المنتدبات والموسم المبارك التي افتتح يوم الجمعة تلك الأرض المباركة عند القردة في إقليم الصويرة عرفت من القديم بمجامع الحكي ورواية حكايات ذات المضامين الصوفية والروحية والتربوية. بل أكثر من هذا، فالرصيد الثقافي والروحي لعمل القردة عبر التاريخ يخبرنا بالأهمية المحورية لفن الرواية والحكاية، كما ينص على هذا الجانب الأساسي الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية لبعض الباحثين المغاربة. كما تقول المقولة: إذا كان المشرق فيه الأنبياء فالمغرب فيه الأولياء. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دائما كنت معجبة بتاريخ أسلافي، روايتي رغم صغر حجمها استغرقت وقتا طويلا حتى ترى النور لما تحمل من عمق وقيم وفتوة، رغم أني فخورة بانتمائي لهذا النسب. ولكن أحب هذه المقولة، قال عبد الله بن معاوية: لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكي، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. أردت أن أجعل حكايتي خيالية بسيطة في متناول الجميع، ولكن وراء هذه البساطة يكمن الجزء الغامض والعميق، لأني أتحدث عن قصة مستوحاة من الواقع، بحيث ألزمني ذلك الكثير من الأبحاث، ما أعادني إلى الوراء إلى تاريخ أسلافي. راودتني أفكار عديدة، ارتباكات، ترددات في بعض الأحيان، وانتابني في معظم الأوقات أحاسيس جياشة، كأني أعيش تلك اللحظات مع أجدادي. وكم كنت سأسعد وأكون محظوظة لو عشتها حقا. اكتشفت عالما آخر لم أكن على عين أساسيتي، ألا وهو عالم التصور، ثم الاعتقاد بالإشارات والأحاسيس. نتعلم معنى الجمال والحب، كما قال محي الدين العربي: ودين بدون الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. اسمحوا لي أن ألقي عليكم نموذج من الرواية عسى تنال. كانت هناك قصة تأسست في الغرب الأقصى تروى حكايتها من أساطيرها عبر التاريخ، كأنها سقطت من السماء إلى الأرض المباركة التي آوتها. لقد ساهمت بصمة كل جيل في تشكيلها الساكنة في القلوب، ونقلت عبر القرون. بالتأكيد ليس هناك حاجة لتدوينها، لكن الكتابة مفيدة لمن لا يعرف أو ليس لديه الوقت للاستماع. تروي هذه الحكاية ملحمة قدوم أسلاف القردة، ومعهم نور هدي نبوي فشعشع أجيال بعد مع ذريتهم لما ظهرت البعثة النبوية المحمدية. إنها في هذه المنطقة موضع غروب الشمس، حيث ينتهي العالم في أفق هذا الامتداد الأطلسي الشاسع. انبثق من بعيد ينابيع ضوء لا نعلم من أين قدومه. لم يكن ذلك مصباح ولا شمع، بل نوع من الهالة التي تخلق منزلا غامضا على ثلث شاطئ البحر. كان واقف راعي غنم اسمه عزمي يشاهد مندهشا ما يجري في البحر، فركض لتحذير السكان الذي جاءوا بأعداد كبيرة. عندما رسي القارئ ظهر 4 رجال ونزلوا في القرية المذكورة أبس، جزء من بلاد ححا، جزء من مصورة. بايا امرأة حكيمة وتقية تحظى باحترام جميع أفراد القرية، رجالا ونساء أيضا بالإجماع. كل شيء في بايا يوحي بأنها وسيطة روحية، لكنها لا تشارك رؤاها إلا عندما تكون تحمل أخبار سارة. فهمت بايا على الفور اللغة الإيبيرية التي كان الغرباء يتحدثون فيما بينهم بأصوات منخفضة، إذ شرحوا فيما بعد ظروف هروبهم بعد أن تركوا وراءهم إيبيريا
منقسمة بسبب الخلافات العقائدية، وكان الخلاف الرئيسي حول ما إذا كان عيسى إنسان أم ابن الله. وكان أريوس الراهب المسيحي وإخوته من سلالة الحواريون يعترفون بأن الله واحد لم يلد ولم يولد، وأن كل ما هو خارج عن مخلوق بإرادته. كانت هذه هي العقيدة التي تعرضوا للاضطهاد بسببها بشكل متزايد. وكان خصمهم أتانيوس الإسكندري قد نجح في تعبئة الإمبراطورية الرومانية لصالح تالوت، الذي أصبح فيما بعد العقيدة الرسمية للكنيسة، إذ كان عيسى ابن الله بالنسبة له. تسبب الإعلان عن وفاة أريوس في فرار العديد من أنصاره، ولا سيما الكوين وأصدقائه ميخان وأردوس وأرتيوس المخلصين له بالكامل. وهكذا تم استقرارهم بعد هروبهم في هذه القرية، حيث سرعان ما اكتسبوا احترام الجميع بفضل صلاحهم وجاذبيتهم والخدمات العديدة التي قدموها للجميع. وقد ساهم هذا بشكل كبير في اندماجهم، وهكذا قاموا بتغيير أسمائهم الأولى فيما بعد إلى أسماء الأكثر انسجاما للغة المنطقة، هي علقمة، أردن، أنج وأرطن. بعد مرور الزمن تم فيما بعد إطلاع سلالة هؤلاء الرجال بظهور نبي ورسول في الحجاز، إذ كانوا يترقبون مجيئه منذ القدم. الرجال السبعة الرجال الذين عزموا وبادروا في معرفة الحقيقة هم سيدي وسمين، سيدي صالح، سيدي عيسى، سيدي يبقى، سيدي سعيد، سيدي يعلى، ثم سيدي إدناس. سفر طويل مليء بالاكتشافات والمعاناة والروحانيات، حيث استقبلهم عليه الصلاة والسلام بلباسهم الصوفي وبكل ما يكونون له من ولاء وحب. فلازموه 14 عاما، فأمدهم برسالة لتبليغ ونشر الإسلام بالمغرب، وكان بذلك السباقون. الرسالة تم إخفاؤها فيما بعد لأسباب مذكورة في الرواية، لكل سر مستودع كما قال الكتاب. هذه هي قصتي مع الكريمة، وهي رواية لتثقيف أولادي أولا وقبل كل شيء، ثم تثقيف من يهمه الأمر لأنه أمر مثير للاهتمام. أتمنى أن يجد القارئ في الرواية مادة مفيدة للتأمل ومغامرة ممتعة للقراءة. عندي un poème, je le dirai après. Je l'ai écrit moi-même en arabe. Je reprends en français, moi. Je me présente d'abord, parce que je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Je suis Hanan Regaili, je suis de formation architecte d'intérieur. Donc j'ai switché vers l'écriture. En fait, mon livre, je l'ai écrit en français au début. Donc ça a été traduit. C'est pour ça que je prends les enfants en français plus qu'arabe. Je m'excuse si j'ai fait des fautes. Alors je suis... Omar Khayyam, savant et poète persan, a confronté en deux interstiches l'espoir de l'enfant, la gloire de l'adulte et son effacement final en poussière. Et il a dit: enfant, nous allions quelque temps chez les maîtres. Quelque temps nous étions joyeux d'être maîtres. Apprends donc le résumé de notre aventure. La terre nous apporte et le vent nous remporte. En attendant que le vent me remporte, Inch'Allah, dans ma vie j'ai tout reçu, je me mets donc au service d'autrui. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit: les personnes les plus aimées de Dieu sont celles qui sont les plus utiles aux autres. Quand j'étais enfant, je passais mes vacances chez mes grands-parents arabes. Je me rappelle des moments à entendre les histoires, les discours concernant le Galaga. Et je restais rêveuse, comme toute fille. Rêver des princes, des guerriers, un rêve d'héroïsme, du monstre. Et c'est de là où j'ai été inspirée. Comme a dit Aristote, le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Issu moi-même de la lignée Regrega, notamment Sidi Wasmil, le sultan des Awliya, Dessin est toujours impressionné par son rôle dans l'histoire de Regrega. Le projet d'écrire sur mon ascendance me tenait toujours à cœur, avec la volonté et l'encouragement de mes proches. Non seulement mes recherches m'ont reconduit à reconnaître
connecter à l'histoire de mes ancêtres, mais aussi à découvrir un autre monde dont j'ignorais le fondamental, le monde sacré du soufisme. Nul n'échappe à l'obligation de croire pour pouvoir comprendre. J'ai appris le sens de la beauté, de l'amour, du bonheur, et pour être heureux en permanence, on doit porter le beau dans nous-mêmes et le partager. Mon récit donc a mis du temps à voir jour pour la valeur que ça représente. J'ai voulu en faire un roman, fiction simple, accessible à tous, mais derrière cette simplicité se trouve la complexité. Il y a eu beaucoup de réflexions, de confusion, d'hésitation, d'émotions. Rumi a dit, si tu es à la recherche de la demeure de l'âme, tu es une âme. Si tu es en quête d'un morceau de pain, tu es du pain. Si tu peux saisir le secret de cette subtilité, tu comprendras. Chaque chose que tu recherches, c'est cela que tu es. Le livre du soufi n'est pas composé d'encre et de lettres. Il n'est rien d'autre qu'un cœur blanc comme neige. Mon histoire parle donc de 4 personnages qui viennent de la péninsule ibérique, l'Espagne-France, l'Espagne-Portugal. Ces personnages étaient de l'affiliation des apôtres, les disciples de Jésus-Christ. En cette période, il y a eu une grande division dans ces régions entre ceux qui croient en l'unicité de Dieu et ceux qui croient à la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à savoir Jésus, Fils de Dieu. Arius, un moine chrétien, professait que Dieu était unique et non engendré et n'engendre pas. Il fut par la suite tué. Sa mort provoqua la fuite de plusieurs de ses soutiens, qu'on nomma les arianistes, dérivés du nom Arius. Ces 4 personnages notamment, Alcuin et fidèle, Ani, Merhan, Arduin et Artus, entièrement dévoués à sa personne. Mon roman, comme j'ai déjà mentionné, est divisé en 3 chapitres. En premier, les origines, puis la transition, ensuite la rencontre. Les origines parlent de ces 4 personnages qui débarquent au Maroc, qu'on appelait jadis la Mauritanie Tangifal, et leur intégration entre les Berbères. Et comme a dit Averroès, le savoir acquis dans un pays étranger peut être une patrie et l'ignorance peut être un exil vécu dans son propre pays. Deuxièmement, la transition parle de leur progéniture, qui est les 7 hommes grecs, et de leur voyage, aventure vers le prophète, Sayyidina Mohammed, comme l'avait prédit leur ancêtre, les apôtres par Jésus. Et le 3e chapitre parle de la rencontre des Regrega avec Sayyidina Mohammed, du séjour, de leur dévouement, leur accompagnement à lui et le secret de l'oracle transmis par le prophète afin d'étendre l'islam au Maroc. Je vous invite donc à entendre quelques paragraphes de mon récit afin de susciter votre curiosité. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, il était une fois un récit fondateur de l'extrême Occident, dont on raconte les péripéties depuis la nuit des temps. Il est tombé du ciel sur une terre bénie qu'il a recueillie. L'empreinte de chaque génération l'a façonné. Logé dans les cœurs et porté par delà les siècles, il n'a certes nul besoin d'être couché sur le papier, mais l'écrit est utile pour qui ne sait ou n'a pas le temps d'écouter. Cette histoire qui tire ses origines de la création des empires vient d'une époque lointaine où légendes et faits se mêlent intimement. Ni le fracas des armes, ni les vicissitudes de l'histoire des hommes n'ont pu arrêter sa transmission de génération en génération. C'est en ces contrées de l'extrême couchant, là où finissait le monde, qu'est né ce récit. À l'horizon de cette vaste étendue atlantique, jaillit au loin, venant en sait d'où, une lumière. Ce n'est ni celle d'une lanterne, ni celle d'une bougie, mais une sorte de halo, enveloppant un foyer mystérieux. Un berger nommé Isem se tenait là, sur une colline, en fond de mer. Il assista, stupéfait à cette apparition et pour avertir les habitants, qui vinrent en nombre. Quand l'embarcation accosta, 4 hommes en surgirent et posèrent pied à terre dans le village nommé Agouz, partie du pays de Haha, fraction de l'Esmoda. Baya, une femme sage et pieuse, unanimement respectée par tous les membres du village, hommes et femmes berbères. Tout chez Baya laissait entrevoir les pouvoirs d'un médium, mais elle ne partageait ses visions que lorsque celle-ci était porteuse de bonnes nouvelles.
Cette dernière comprit tout de suite la langue ibérique que les hommes de la mer parlaient entre eux à voix basse. Ils expliquèrent les circonstances de leur fuite après avoir laissé derrière une Ibérie profondément divisée par les divergences théologiques. La dispute principale portait sur la question de savoir si Jésus était homme ou Dieu. Et ainsi, en s'installant dans ce village, ils ne tardaient pas à gagner le respect de tous grâce à leur droiture, leur charisme et leurs nombreux services qu'ils rendirent aux uns et aux autres. Cela contribua fortement à leur intégration. C'est ainsi que leurs prénoms furent changés ultérieurement par les villageois. Alcuin par Rama, Arduin par Arden, Artus par Arden, Mechan par Ange, prénom plus conforme à la langue autochtone. Des siècles s'écoulèrent et plusieurs générations se succédèrent. Le récit des 4 hommes héroïques se répandit partout. Plusieurs régions se mirent à vénérer leur mémoire et à diffuser leur message jusqu'à l'arrivée de leurs descendants et qui sont les Regelaga d'aujourd'hui. Permettez-moi, je vais lire juste un petit paragraphe. Ilyes, soutenant son menton entre ses 2 doigts, les coudes appuyés sur les genoux et le regard lointain, reprit. J'ai fini par vider mon cœur de tout sentiment de haine et de reproche et acquis la certitude que quand on coupe la corde qui nous lie à l'Éternel, on ne peut qu'aller à la dérive. J'ai eu alors le cœur léger et compris qu'au lieu d'aimer l'éphémère du monde, il faut aimer le divin et le pur être qu'il y a en nous. Quand le divin est absent, l'orgueil s'empare de nous. Et pour aimer le divin, il faut éliminer de l'âme ce qui empêche la lumière d'y rentrer. Que peut-il arriver à un homme de plus désastreux que d'avoir un corps sans âme, ajouta Ilyes, un patrimoine sans héritier, une descendance déracinée. Quand l'être oublie ses origines, pareil à une feuille morte poussée par le vent, il erre dans tous les sens. Ce n'est pas mon cas. Je suis fière de mes racines et de mes ancêtres. Je sais que tant que je respirerai, une force venant d'ailleurs me tendra toujours la main et m'apportera réconfort et soutien. C'est cette conviction qui m'a soutenue victorieusement quand le courage avait abandonné ceux que la vie avait dépouillés. La foi de Regraga les conduisit vers le prophète Mohammed après un long voyage plein de découvertes, d'aventures et rempli de sensations. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, muni Sidi Wasmin d'un oracle et le désigna sultan et chef de Regraga. Une geste légendaire qui perdure jusqu'à nos jours, celle des 7 saints. L'oracle reste égaré, tandis que le mystère persiste. Que contenait cet oracle? On racontait que le prophète a promis au Regraga de nombreuses victoires, notamment sur le royaume Barwata, chose qui a été exaucée, et une victoire sur l'Antéchrist. Voici le récit séculaire d'Regraga, héritage transmis de génération en génération, une saga familiale que je compte pour éclairer les esprits des miens et de tous ceux qui sont attirés par son mystère. Donc je termine par le poème en arabe que j'ai écrit en période d'inspiration, si vous me le permettez, mais en arabe. موسم الأحرار تاريخ وأسطورة مذهلة بلسان متحدث والروايات عديدة. سيدي واسمين يا جدي وسلطان الأولياء، هباك الله رؤية وصحبة خاتم الأنبياء، فكفاني شرفا أني بفصيلتك أنتمي، والعز لله يختص به من يشاء وبه أحتمي. كان كنت أتمنى مرافقتكم في ذلك الزمان، أن تعيش بنور الحبيب المصطفى وأنعم بالأمان. لك الحمد والشكر إذا العوالم كلها بقبضتك، فوالله لا أفقد أملا والأمر كله هين بيدك. إذ رجائي لا يقتصر في رؤية نبيك الخاتم، ولكن مشاهدتك يا خالقي ويا عالم العوالم. فسارعوا إلى جنة لمن كان قلبه لله خالي، ولنبيهم محمد المصطفى خاتم الأنبياء. الأستاذ السيد تفضل.
لن أطيل على الحضور الكرام. شكرا على حضوركم وعلى صبركم. ما حكي قبل قليل من لدن الروائية المحترمة يبقى وفيا لمقولة لابن العريف دفين مراكش في إياب المرابطي في كتاب محاسن المجالس: الحكايات جند من جند الرحمن لا يعقلها إلا العارفون. رجال القرادة مالوا إلى ما سمي بالمسيحية الآريوسية التي كانت قد غيبت الإيمان أو الاعتقاد بالثالوث. ما ولدناه نحن أهل مراكش عن رجال القرادة أننا ألفنا أن نتقدم مراسيم الخطبة والزواج بما يسمى في مراكش بتربت، وهي أهازيج احتفالية تدخل السرور على الزوجين المقبلين على المعاشرة. شكرا على انتباهكم. هل هناك من أسئلة؟ تفضلوا مشكورين. Je tiens juste à informer les gens que je ne suis ni historienne ni ethnologue, donc je ne parle pas de l'histoire. هذه رواية inspirée من l'histoire، زعما استوحت من التاريخ. دونك تخيلت الاجداد ديالي بهذه الطريقه، ولكن درت الابحاث ديالي باش ما يكونش داكشي. درت الابحاث كيف ما هضر عليه السي نور الدين الصوفي. فعلا استعملت بزاف الكتب منهم السيف سليمان انكر على رجال الجراجه. اولا الله يجزي، بغيت نوضح واحد المساله. هي الركراكه ماشي الرجراجه. رك عندها معنى، هي اهل بركه. ركراكه اهل بركه ماشي الرجراجه. هذه كنبغي نصلح هذه المعلومه. ثانيا بالنسبه للمداخله ديال كاسيدي على قضيه انهم قبلتهم سيدتنا فاطمه وقالت عائشه وقالت الرجراجه. هذا انا شخصيا ما كتبتهاش في الكتاب ديالي، لان انا كتبت داكشي اللي كنحس به واللي هو صراحه هادشي ما نقدرش نكتب. كانت عندي شي إثم بعد الكتابة، أنا عندي شي حاجة اللي قدام ما كنكتبهاش. كاين شي حاجة أخرى؟ دور ألو. يلا في 26 فتح الدور. الحمد لله كاين الدور ديال الركراكه، وبغيت نفسر هاد القضية ديال الدور. الركراكه منين جاو دازو على مراحل، كل بلاصه كانوا كينشروا فيها الاسلام. بالتالي ولاو كيعزلوا ذاك الوقت يديروه كل عام باش كيرجعوا لذاك المناطق يشوفوا داك الناس واش مازال تشبدين في الدين ولا لا. داكشي علاش تسمى الدور. بقى مره في العام كيغيبوا عام وكيدوروا مره في العام يشوفوا داك الناس اللي دازوا عندهم في داك القبائل واش مازالين تشبدين في الدين ولا تصادف فوجا. ولهذا تسمات الدورة. و44 يوم نسبة 44 ولي وفيهم نساء. بالحق انا مع الاسف ما لقيتش في الابحاث ديالي، ولكن مازال ان شاء الله نزيد نطور في الابحاث، لان كنت حقيقه بغيت غير نوصل الرساله ديجا شكون هما الرجاله. مي ربما المره الجايه ان شاء الله عاد نهضر على وليه ان شاء الله بالله. ربما على ما كان ديك المسألة اللي دير الركراكه ماشي الرجراجه، ربما مسألة صوتية لأن عندنا حنا واحد يقولوها في اللغة العربية ما يجرجروا يحقروا يجرجروا. أنا عرفت. لا لا سيدي. تقرأ تقول تقرأ. بالنسبة للسؤال ديال سيدي سعيد، هي في القصة كاينة سيدي سعيد، ولكن هذا اللي كتهضر عليه نتايا أنا ما عنديش دراية عليه، ولكن إلا بغيتي تقرا القصة ديال سيدي سعيد خاوي الكتاب غتقرا. اش غنقول لك؟ ما نقدرش نقول شي حاجة أخرى على الملحون ولا هذا، ما عنديش دراية. ولكن واش يهضروا على هذا السيد اللي تمكتوب ولا هذا الله أعلم. عارفين القصة ديال السيد سعيد الصادق؟ ما بغيتش نحكيها، خصهم يقراو الكتاب. والقصة ديالو زعما عجيبة. سيدي سعيد الصادق عجيبة، ولكن نفضل أنكم تقراوها. شكرا جزيلا.
سننتقل بعد قليل، ابقوا معنا نناشدكم ذلك، نفتح المجال للفكر والنظر في شخص ضيفنا المفكر والناقد والثيولوجي الفذ سيدي طه رمضان. والكلمة لرئيس هذه طارق رمضان، والكلمة في قبل الختم أود أن أشكر لنا حنان البريك على هذا الختم القيم والجميل جدا الذي نختم به معرضنا الثاني لكتاب التاريخ الجديدة 2040 تحت شعار جديدة رجال وتاريخ دولة الحاج محمد الصديق. وأرجو من الله أن يكون قد وفى وأن تكونوا قد استفدتم منه، وأضرب لكم موعدا بإذن الله تعالى السنة المقبلة. وأشكر جميع المتدخلين وجميع الحضور وأشكركم جزيلا. غير أنه رغم أنني أعلن الآن ختام معرض كتاب التاريخ الجديدة 2040, nous ne quittons pas pour autant, puisqu'on va enchaîner sur les nocturnes philosophiques للجديدة. هذه أول مرة وأول مداخلة تكون، لأن مؤسستنا لها عدة مشاريع ثقافية. بدأنا بمعرض التاريخ، وسوف ننظم كذلك الليالي الفلسفية للجديدة. ولحسن حظنا بل كرم من الله سبحانه وتعالى أن من سوف يفتتحها الآن يعني بعد دقائق هو واحد من أكبر المفكرين الأوروبيين المسلمين، وهو الأستاذ الدكتور طارق رمضان. Je déclare ouvert les nocturnes philosophiques des Jadida, première édition 2023, qui seront, si vous permettez l'expression, inaugurées par un grand penseur européen, musulman, que nous connaissons tous, que notre ville comme notre fondation ont le grand honneur de recevoir. Je cite professeur Tarek Ramadan, qui nous fera le plaisir d'une première intervention dans quelques minutes. Je vous invite donc de rester avec nous. Merci à vous.